munsi w'ejo ku isaha y'isa sita nibwo hari hateganyije agahenge hagati y'ihuriro AFC/M23 ndetse n'ingabo za Congo FARDC bagashyira intwaro hasi hanyuma bakajya mu biganiro i Doha byo bita ceasefire. Siko byagenze rero ku munsi w'ejo isaha y'isa sita yarageze kuko nibyo agahenge karatangazwa hagati y'uruhande rwa AFC/M23 ndetse n'igisirikare cya Congo FARDC bose bashyira intwaro hasi. Mu itangazo ryavuye i Kinshasa rero ku munsi w'ejo ryemezaga koko ako gahenge kemewe hanyuma kazamara igihe kitanazwi kugeza amasezerano ashyizweho umukono ari kubera i Doha. Hanyuma rero ubu ngubu agahenge gasa nkaho kabyukiyemo imirwano kuko nk'ubu ngubu imirwano yubuye ahari nka Fizi ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Imirwano kandi ikaba yubuye ku ruhande rwa Congo dore yuko AFC/M23 nayo yahise irakara ikavuga yuko noneho ubu ngubu icyo yifuza ari kugabanya ibihugu. Hanyuma murabizi ko byagiye bihwisa ko AFC/M23 yifuza nka Kivu Republic cyangwa se kuba aho yafashe nyine bahagabana hanyuma AFC/M23 ikatwara hayo. Hanyuma no ku ruhande rwa Congo nuvuga ngo Congo ikabamo ibice cyangwa se ibihugu bibiri. Suko rero bimeze kuko perezida wa Congo nawe Antoine Felix Tshisekedi ahise asohora itangazo ry'uburakari yemeza ko naho bafite hubwo bagomba kuhamburwa byihuse, ko nta meza y'ibiganiro noneho yemewe, ko nta no kujya mu biganiro ndetse n'ibindi byemewe habe namba. AFC/M23 nayo ise isohora itangazo ry'uburakari ivuga yuko nimba ari intambara bifuza abagiza bakayirwana nta kundi, ariko nimba kandi ari ibiganiro by'amahoro icyo bifuza ari Kivu Republic nta kindi. Iyi ngiyi ni Munara TV, ukunze ibyo dukora ukanda subscribe hanyuma fungure n'inzogera kugira ngo ujye ubana natwe umunsi ku wundi n'amakuru menshi kandi ku gihe kandi yizewe uzajya ubonera ku gihe. Naho wowe wakoze subscribe umuntu w'umugabo, umuntu w'agaciro cyane, murambi gushimira, ni wowe utuma twongera tuguma gukora. Reka ukande like hanyuma na sharing ino video igere kuri benshi. Ntizimbye mu magambo rero, reka mve imuzi n'imuzingo ibyizi nkuru zose uko ngiye kuba nzibagezaho hanyuma ngaruke no mu Burundi. Ni ku munsi w'ejo rero murabizi ko n'abakoreye inkuru yemeza yuko ku isaha y'isa sita aribwo ibi ceasefire cyangwa se gushyira imbunda hasi bose bakaba bajya mu biganiro i Doha aribwo biri butangire. Niko byagenze kuko perezida wa Congo Chirombo Antoine Felix Tshisekedi yabisinyeho iri tangazo hanyuma yemeza yuko imirwano iba ihagaze baka bagiye mu biganiro i Doha bagasinyana amasezerano y'amahoro ndetse bakiyemeza n'ibindi. Hanyuma rero bamwe mu basesenguzi batangiye kuvuga yuko hubwo iyo bagiye mu biganiro cyangwa se batangira ibiganiro aribwo intambara ziba zitangiye. Ntibitinze kabiri rero twagiye tubona amasasu, imbunda ntoya n'inini zirubuye zitangiye imirwano hagati y'ihuriro AFC/M23 ndetse n'igisirikare cya Congo FARDC kibumbiye hamwe igisirikare cy'u Burundi ndetse na FDLR ndetse na Wazalendo. Ibyo rero kandi byateje ikibazo ku mahanga, batangiye kwibaza nimba se koko iyi ntambara ubundi irimo gakino ki, kuko nk'ubwo ngubwo perezida wa Congo Antoine Felix Tshisekedi we yahise asohora itangazo avuga yuko ngo nta biganiro na bike noneho akeneye, icyo yifuza ari uko agiye kwambura n'uduce na tumwe bari bafite akatubambura atwambura AFC/M23 kugira ngo atwomeke kuri Congo. Mu itangazo kandi basohoye bukanya bahise bavuga yuko ngo nta biganiro bazongera gukora habe namba, ahubwo bibanda ku ntambara, dore ko mu minsi ishize nabakoreye inkuru yemeza yuko ku bashanshuro bari baje muri Congo hiyongereho n'abafaransa. Abafaransa rero bakaba baraje ubu ngubu tayari baherereye muri Uvira. Ku munsi w'ejo nibwo bageze muri Uvira abagera mu 10, hanyuma abandi bakaba bakiri i Kinshasa.
bivuga yuko abo ngabo 10 rero bagiye kurebera bagenzi babo ko muri Uvira bimeze kugira ngo nabo bazaze, hanyuma ngo baritegura kwambura AFC M23 Goma ndetse nabo kavunabonagana ndetse n'ahandi henshi AFC M23 yafashe. Si ibyo gusa kuko bamwe mu basesenguzi batangiye kuvuga yuko iby'ibiganiro bitazigira bibaho namba, dore ko AFC M23 n'abatindiye nayo mu kanya gashize ihise isohora itangazo ivuga yuko nimba perezida wa Kongo ahisemo intambara ngo bamwiteguye rwose nta kibazo, ahubwo azahombana byose bazamutera paka ni Kinshasa, ariko ngo nimba yifuza ibiganiro bo icyo bifuza nuko ngo Kongo yagabanyamo ibice bibiri nk'uko abantu bahoze babivuga na kera, bavuga ko nyamara AFC M23 kirwanira aruko yaba Kongo yagabanyamo ibice bibiri, hanyuma igice cy'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda dore ko giherereye n'ubundi mu gace k'iburasirazuba bakaba bakigabanya, hanyuma n'ikindi gice gisigaye bakakigabanya, hanyuma Kongo ikabamo ibice bibiri, hakabamo Kivu Republic, hakabamo na Kongo Kinshasa. Ibyo rero ni ibintu tutazi nimba bizashoboka, ariko niko AFC M23 iri kubyifuza mu itangazo ryabo basohoye mu masegonda make ashize. Nyuma kandi munyemerere tunyarukire mu Burundi. Mu Burundi naho ibintu ntago bigumye kuvugwaho rumwe nyuma yuko perezida w'u Burundi Ndayishimiye Evariste ariwe uyoboye ubungubu umuryango wa AU cyangwa African Union. Bamwe mu Barundi ntago babyumva neza ukuntu perezida w'u Burundi nk'igihugu gikennye yaba ngo ayoboye umuryango nkuriya ukomeye. Abandi kandi bakavuga bati nibyo ahubwo bizatuma tugera ku iterambere, kuko kuba perezida wacu yaba agiye kuyobora umuryango nkuriya byibura bizatuma n'igihugu cyacu kizamo iterambere, nyuma natwe dutere imbere. Nyuma kandi wari minisitiri w'intebe ku gihe cya Nkurunziza, Pierre Nkurunziza, we ari kwifuza ko ngo u Rwanda rutafatirwa ibihano. Iyo ni inkuru riko nza tukaza kuva imuzi n'umuzingo yose ko yakabaye mu makuru ari buze. Wowe icyo ukora ubana natwe ntujye kuri